لا هرجع بين دم باش دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر شش و دست به که دجی سر نوچه شاندا رژیم صدق جبینا کمیته دستوری سوریه وکشاند سیناتور امریکی کریستوفر وان هالین دبیجه اردوغان هیلا سور در باسکریا تاقینا که ناوند بشار عفرین هجاندو ده انجام ده کشتی و بریندار کتن جماره پنابرین روشاوه کردستان ینج انجام ایریشا ترکیه پنابری هرما کردستان بونه گهشت بهتر جحافده هزار پنابری دوباره سلاو جوینا کمیته دستوری بچوکری کو بریار بود ده وریل دار خستن جبر مرجکا رژیم نهات الدار خستن جوینا کمیته دستوری پچوک و بریار بو دوهوره لدارخستن جبر مرجک رژیم نهات لدارخستن. دوه بریا لدارخستن اگر جوینا کمیته پچوک یا دستوری سوریه لجنیفه شانده رژیم ججه جوین درکت و گوت او یک جبر نورگرتنا پرسوا نامه اوی درباره هن بابتان بریا گنگشکرنا مواد و خالن دستوری ته. هن بابتان بریا گنگشکرنا مواد و خالن دستوری ته. لگوری اجانس سانایا رژیم کنامه رژیم لجر ناوستون نشتیمانی جبو گل سوریه بو کو یک جخالن وی داخواز شرمزار کرنا دستوردانا ترکیه بروش حالات فراته لاندامن کمیته دستوری دکه و جبر نورگرتنا پرسوی بریال دارخستنا جوینه شانده رژیم خوکشاند. روژه هشته وی مهی کمیته دستوری گرک خوایا جوینان لجنیف برادست کرنا هن مجاران کو ده بریال دارخستنا گرابه ورن گنگشکرن بداوی هات. د جوینا اولکاریا ناودولتی ده پیترسون گوتبو که هین راپورت درباره توباران کرن و شروپفچونان تویل هف کرن و لحاف هاتنان لباکور روشالات سوریه هنه که ده انجام ده بهتری نوت سویلی جانه خوش دستانه و بهتری 75,000 کسی دربونه. کمیته دستوری وکه یکم جار ده کنگرکی دانستاندنه ی سوریه لسوچی به سرپرشتیا روسیا ده مجدار سال بوری ده هات راگهاندن که 105 اندامان دنافبرا رژیم اپوزیسیون و جواکا سیویل ده پکته انجمن انشتیمانی یا کردی لسوریه جی بدو اندامان دو کمیتا برفره ده و به اندامکی دو کمیتا پچوک ده پش داره. درباره پیشنهاد رژیم بخشان شانده و ایش جبینا کمیته دستوری حیال عریضی بردم که دسته دانستانکار سوریه گوت پیشنهاد رژیم سیاسی و نکاری کمیته النظام أساسا لم يأتي إلى اجتماعات اللجنة الدستورية بإرادته، أتى بشكل أو آخر مغصوبا ويسعى حثيثا لإضاعة الوقت ويبحث عن الذرائع مختلف الذرائع كي لا ينخرط في هذه العملية. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن المعارضة رئيسها المشترك السيد هادي البحرة قد قدم جدول أعمال مقترح جدول أعمال في 21 من هذا الشهر، أي منذ 4 أيام، بينما النظام وفد النظام قدم مقترحا اليوم، وهذا المقترح طبيعته سياسية بحتة، يتحدث عن أمور مختلفة لا تقع في الأشياء التي يجب أن تناقشها اللجنة الدستورية، لا تقع ضمن ولايتها، وما قدمناه عمليا كمعارضة يقع ضمن ولاية اللجنة الدستورية تحديدا. تحدثنا في جدول الأعمال الذي قدم من قبل رئيس المشترك للجنة الدستورية أمورا تتعلق بالمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور، لكن النظام حرصا منه على تضييع الوقت بدأ بالأمور السياسية. كريستوفر فان هولين سيناتور ديمقراطيان أمريكا لأوروبا الأخوة لتورا جواكية تويتر راجهان كورا جاب طيب أردوغان سروكي تركيا بشتا أخوة دونالد ترامب وأمريكا كريو بتحقيق كرنا سيستم اس 400 روسي أردوغان هيلا سور دار باسكر. سیناتورکی امریکی دبیجه که سروک کمارا ترکیه هیلا سور در باز کریا و نها پشتاخواه لامریکا کریا. کریستوفر وان هولن سیناتور دیموکراتیان لسروپا لخواه لطورا جواکیا تویتر راگهاند که رجب طیب اردوغان سروک ترکیه پشتی 2 هفتیان جه سردانه با کشکا سپی امریکی نها اردوغان پشتاخواه لدونالد ترامپ و امریکا کریا.
کریستوفر وان هولن dibêje dema ku Tirkiye sîstemê berevaniya S-400 Rûsî taqî dike, tê wê wateyê ku Tirkiye pişta xwe li hevpeymaniya Bakurê Itlisê an ku NATO û Amerîka kiriye. Bi vê awayî Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye hêla sor derbas kiriye. Herwiha Sînetorê Amerîkî amaje bi wê çendê kiro got ku ew kar li ser proja yasaya sepandina sizayan bi ser Tirkiye de dikin. Ew jî bi sedema riştbûna Tirkiye li ser kirîna sîstemê S-400 Rûsî û niha dê Kongresê Amerîka de kar li ser sepandina sizayan tê kirin. Beriya niha jî Van Holên derbarê kirîna sîstemê berevaniya S-400 Rûsî ji aliyê Tirkiye ve gotibû. Pêwîstiya Tirkiye ji kirîna sîstemê S-400 Rûsî poşman bibe. Ji ber Amerîka wê Tirkiye siza bide û balafirên şeriyên F-35 radestî Tirkiye nake. Her duh Tirkiye dest bi teqîkirina radarên sîstemê berevaniya S-400 Rûsî kir û Ofîsa Ragihandinê ya Serokatiya Pêşesaziya Berevaniya Tirkiye dê daxuyanîkê de got ku îro siba radarên sîstema berevaniya S-400 wê werne teqîkirin. Herwiha Ofîsa Pêşesaziya Tirkiye serbar kir û got ku di demê encamdana teqîkirina sîstemê S-400 Rûsî balafirên şeriyên F-16 wê li esmanê Enqere belav bibin, da ku were zanîn ku sîstemê S-400 wê belafiran eşkere bike yan jî ne. Artêşa Tirkiye xaleka dinya leşkerî li derdora bajarê Serê Kaniyê daniye û otomobîlên serbazî şandine navçeyê. Ajansa SANA ser bi rejima Sûriye ve belav kir ku artêşa Tirkiye xaleka leşkerî li nêzîkî gundê Hemamet li derdora Serê Kaniyê daniye û bêdihan otomobîlên leşkerî şandine xala leşkeriya Ebûbekir ku li heman navçeyê ye. Weke ajansa SANA de zanîn ku artêşa Tirkiye xalên piştînê li ser rêya navbera gundê Sefih û Serê Kaniyê daniye. وزیر derve Rûsya Sergey Lavrov daxwaz ji qasedekir pabendiyê wêrêkeftina Sûçî bike û têkeve diyalogê de li rejima Sûriyê. Lavrov serbar kir divê hêzên Sûriya Demokratîk têkevne danûstandinan de bi awayekî giştî bi hikûmeta Sûriyê re. Lavrov her wiha dexuyanî ku Rûsya tu zaniyarî dest de tunane ku Tirkiye wê rêkeftina di navbera Tirkiye û Rûsya de derbarê Sûriyê imzekiriye wê bin pê bike. Di hema demê de Lavrov hoşdarî dan û nerênetewên yekbûyî li Sûriyê ku dest tê werdanê dikarê Komîteya Destûriya Sûriyê de neke. Belê temeşevan nêje ji bo gotûbêjeka bêhter li ser dawîn pêşhatên Rojhilatê Çemê Feratê ê Sûriyê jî bêgiştî me li Sûdî mêvendariya Birêz Nehmed Dawûd endamê desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kiriye. Birêz tu bi xêr hatî. Pêşveçûnên ser erdê yên Rojhilatê Çemê Feratê di ji dema ku êrişa Tirkiye ji nihê mehabûrî ve dest pê kiriye û heta weke îro di çawa dinirxênê berî kum derbasî mijara Komîteya Destûrî bibin. Tamam. Yani تتزانن پشتی وکشاندنا هیزن امریکی به بریارا رئیسی و ترامپ تطورات مهم چی بوده دفر آمده و دفر گل کیچوک دفر گل کیچوک قیاس بکن چار جيش دولت علی پیدا دبن غیری هیزن چکدار گلک جهاتات ده موجودن دفع عرضه بچوک ده و بهبونا فان جيشا يعني مشهد السياسي قلقي الأسبوعية وأفقشي برسقريكا يكب مسألة كردية ولو بنافند تيم بكاراني و جنتائج ويجي إيريشا تركيا جنهي مها دهد جو إيريش كريه 4000 كيلومتر نامبرا سريكاني وتربس بيدي هاتي فقرتن بصداح هزار خلق كوچبر بونه كريارين قلك خراب دوي دفري در حقي همولاتي في دفري چو كرد بن چو عرب بن چو سريان بن
يعني براسي كارثتك إنساني مزن هاتية ميداني لبرفينا يعني أولويات السياسة جارنا خفرد كان يعني نتيجة فان تطورات يشيبونا للجماجي السياسات هناك أولويات النهتين ميداني أو أولويات نهي إيروتين ميداني وكأنا كسي وكأنا كسي وكرد يعني أمشي أنا كسي يعني تشتي جرينج إيروش مرتشية أم كاربن في إيريشي راوستين بتمامي كاربن خلقي جو كوتش بربون أم شوا كاربن فقرين ناف ماليوان أم فان كرياري خراب شوان هزين جروبين تشكدارو إيه جو مرتزقة ناف واندو إيه يعني كاري خراب دكن فان كارا راوستين خلقي بأمان فقرين الماليوان هري جرينتر هم دزانن يعني تيغوتنو تركيا لسر جدية انه تغييرك ديموغرافي بين بريت شيكل 2 مليون حتى 6 مليون لاجئين سوري ولا برا تركيا ولا تركيا دخوازن واندرباسي في دفيري بكن وافاجي توطين نافي توطين نخل فدقرنجي خو نخل كي دفري فدقرنجي خو خل كي دفري فقرنجي خو تشتكي طبيعي حق لي نخل كي دفري نخل كيش دور الدنيا سوريان بزوري وانتين وتخوازن وان بينن وك معلومات هناك مالجي هاتن يعني جرابلو سيف تلين تركيا وهاتن اف توطينا قوتشي بتغيير ديموغرافي خطر قالك مزنه وامو كرد وامو كنجمان على اشتبانيا كردي اولويات انها افهردوا نقطه راوستاندنا البيشا في التغيير الديموغرافي وراوستاندنا شهر خلف قرن مالي خو خورتي دفي امن سركار بكن اي ماشي يعني تزانه عسكريا تشتي يعني يعني حل عسكري حلك فاشل وامتدنا قيمته انجامه حلك سياسي يعني دفي امسر قصدك دبلوماسي سر قصدك سياسي سر قصدك انساني امكاري خبر فرح بكن امكاري من تاثيره كيف لقدر همو دولتين جو كاربن تأثير تشيل جم دولتها تشيل جم منظمات إنسانية تشيل جم متحدة حتى الجم تركيا الجم يعني حتى دولتي بمعني بخورتي في مسألة أم كاربن فان هر دو نقطة بكن أمي قنشيكي ملتي باشا بريز نعمت برسك بردها مل تقول كو أم كار لسروي شندت كنكو دو لاجئين سوري يعني كو تركيا فأنا بدنا بقرنا مدري وتوطين وتغييرات ديموغرافية شنبي أمريكا وروسيا كونها هردو دست طلادارن لروشلات جمع فراتي ويري بدن كو تركيا بمشروعها مشروع استيطاني لروشلات جمع فراتي بجينكي كو هردكا جلوبا كسك جيري بيغس حتى كو إيريش أنجام داو 4000 متر نابرا سريكاني وغريسبي دا كونترول كر بجا كو ريدانا إيريش وريكرن وي استيطاني بقرن بالنسبة فينا تدي خالن هنا ايجو فشارتي ندوان اتفاقات بلكي هاي مجيتنا تمام لي وك نشان ددن وك امريكانا نشان دان وك روس نشان ددن ام نبوي رنقو نكسي دفري فقر تمام نكسي دفري بندوشن ام نبيرن بس لي هر كسي درباسه بنار الناس ما ونا نار نكس كارد بنار بس ايه بيتر بخورتي دوجه في مسألة سكنة اوروباي الاتحاد الأوروبي وأفقرجي إمكانات المزنجة الرسم الدعم الدولي الرسم بري هرتشتي في أف دولتانا دعم لكن نماديا نلوجستيا أليكاريا فينا لكن ندواري سياسي ندواري مادي أليكاريا فينا لكن حتى أنا بزلالي قلتنا الاتحاد الأوروبي بزلالي دبيجن قال لك دولة أوروبا بزلالي دبيجن دجي في مسألة سكن لروس وأمريكا دبيجن أم نبيرن كسب زور فقر يان نخل كي دفري فقر لأف إما أم وكر أمي هربي من بفكرين أف خطر موجودة وأمي برفانية بردي مسألة باش أمريكا زي برسا قديسة دوباره بكم تقولك ولاتين أوروبا ودستيوردان ودسالات ولات أوروبا لنافشار رجلات فراتي نبي أواي مازن حتى بكار بريقريه لبكي بس بتاني كاري پشتوانيات دارایی نكي وتمويله نكي بس روسيا وامريكا كو هر دو دسالاتدارن د نافچه ديك جهاليه رژيم به پشتوانيت كي يادج بيرن بترول ل دستويدنا هرتكا ريدا تركيا كو هجوم بكي ايريشي انجام دي يعني وكاربن ريلي بقرن حتى كو تركيا واخ و 3 مليون فنابرن سوري نبقرن نافچين كردي يعني تبردا ام كاربجن كوري كابتن هي نابراري كابتن بن ماسيدا بن ميزيدا نكارن زلال بكم بن ماسيد جهيه
لێت باوەریامە دە ئەمریکا و رووسیا کارن دەورەک هەری مەزن بلیزن دە ڕاوەستان دەناوی مەشروعیدا ئەگەر ئەو بخوازن ئەو مەشروعان نەڕەسەری وێ بڕاوەست لێ ئەگەر کەسکایەکێ بدەن تورکیا دوێ مەجای دێ بەلکی دیستە نەڕەسەری لاکن و هەنێک تەسیلاتی وان بینکردن لێ وێنەش مەسلحا نە ئەمریکا بێ نە رووسیا بێ نەش مەسلحا چارەسەریە سیاسی هەندەری سووریا دەبگە مەشروع بمەشاندن قطعا تو استقرار لسوريا تشينا به اگر بشكل كي عنصري دفري كردي بين تغيير ديموغرافي تشيف نا استقرار نحل سياسي سوريا تشينا عبر بيناجي امي دفي امقالكي بخورتي دبر في مسألة بخبت باشە برزنامات پرسەکەدن بردەهەیە بەری کوێریشا تورکا دەست پێ بکێ دەگوتن و قونا ناوچەی ئارام و سەرسێ قوناغاوەری ئاباکردن قوناغایەکێ ژگرێسپی حتا سەرێکانیەیە یادی ژگرێسپی حتا کوبانەیە و یا سێژی سەرێکانیە حتا دێرکیە سنووری هەرێما کوردستانی ئەمکارن بێژن کە قوناغا یەکەیە ژێ ناوچەیە ئارام وەکو تورکیا و ئەمریکا پلانژەردانی بجی بووە و قوناغا دوێژی وەرێ بجیکردن و کوبانەیش بکەی بندەستی تورکیادا قوناغا سێژی دەمەکەم نابژن نزیکدا د پلانە دێت پێشە ڕۆژەدا ئەم پلانە و هاتبوو داڕشتن و گەلێکی هاتە بەحسکردن وێ بکە بێوارە جیبژیکردنێدا و کەتەوارە جیبژیکردنەدا واتایاوی چییە؟ يعني بالنسبة وان دفري آمن يكون نافليد كرون كرن سي مرحلة أنا هناك تغيير تشبه يعني لوك خطاها تبوداني أف باش قرية تغيير ديموغرافي وتوطين أو تشتكي دنا يعني أبايا نج شو خطة وفلاني دفرة آمن أبايا تركيا في مسألة كأن اتفاق في مسألة تلعي وتوطين بري التوطين شبه دفي تهجير شبه أنا تهجير شيء تهجير شيء بوا أنا تهجير دفريد تهجير شيء تهجير جيب دو شكل شيء تهجير خلق أنا باصدن جتر صار باصدان شونه تهجير هذا دوا أجنا في ودب تطهير عرقي دقي مستوى تطهير عرقي أو جي كتوارة جيب جواد تنهي يعني مفهوم تطهير عرقي ده أجر كوش بريك بزور شيء ببد وتنهي الخلق فقرن دفري بزور تنهي الخلق فقرن جيخو بزور بلكي خلقي باركر بشتر صار نتيجة شر باركر بن لي بشتي شر ساكن خلقي فقرن جواري خو قبل تنهي الخلق فقرن جواري خو بزوري دكفواري تطهير عرقي انتو جنسك معين قومياك معين تنتقو باركرن دا وتنهي الفقرن جيخو افنافي دبي تطهير عرقي يعني انا للسري كان يولد نهيلا خلق فقرن جواري خو يعني هشتن عائلاتي عربي فقرن بس عائلاتي كردي نتشتن حتى عائلاتي عربي فقرن جي قافا فتقرن او فقر جي بنيا تحتيد وباجاري تنهي تم ترسو كشتن وتالان كرن هي او جي فتقرن يعني قافا دفرتي فالا كرن مترسيا خنكي دبين تغيير ديموغرافي تشبه او مترسي زيادة افضل بالنسبة ومنطقي بالنسبة لفريدة نولو يعني قبل دريك سياسي ده بشر أفدفري أمن باتفاق بين كريش خو تهجير شينابه لا تهجير شينابه أو ريكفتين جهاتن كرن حتى أنها يعني بشكل كي بويج جسري كان حتى السينور يعني برنجكي اتفاق هاتي كرن بهوقاس كيلومتر ودوريات وام بمشن حتى هوقاس كيلومتر وقصدي باندامي خو بلشكري خو بشكل جران جيفكشن اما نكسب نايش قصدي ونا بلشكري جران رنجي اداري اخر افانا هين رنجي داوي جير جار سر نبوي ما يدقفتقو يا ناف برا فان دولة هذا واف دولة جي حتى عنها يعني مشكلة ما مشكلة كردي ومسألة عسكري قش في مسألة بفشارتين لسرهف يعني كاتا كردي هبونا فان لشكرا ضغطك هم بي المتكن هم بي الواندكن وهين دقفتقو وبازارا دنا بري كدهر دمين دوانا كوكينا هر آليك بس حتى هر ولاتك يكون هذا وين أفشيدا كالتا كردي وقت شارك شبوي برجواندي هم هيزن كردي هم يعني قوتا كردي هم لشكري قصدي وهبونا ملتي كردي وبرسجريكا كردي او شيء شكاغتي فشاري سرهفتكن باشا بريارة بكشانا أمريكية و هاتا دانو إيريش دست بيقاي
بشترا بيجن بوشمانبون نابلي بكن جاكدي 500 لشكر داوين لدوانا أمريكا 500 لشكري واوي بيري باترولي بباريزي لنافشي تشاو بيتخويني بيجن انقلابك لبريارة ترامب يانجو بريارة ويتحساب جرانها تكرن كو بريار دابو تباهي هزين أمريكي بكشي إدارة أمريكي 500 لشكر بقرا وبيشروجي دجي وبمينيان جو مانا أمريكا دروجرات چمه فراد دكو جارانتي هاري سركه جو پاراستنا كردان حتى چقاسي بدريش من يعني او تفل هفيا جو ترامب كر بريارة خود خويا كر قلنا بريارك دزگه أمريكي قشابون بريارة رئاسة أمريكا بريارة ترامب بله ودزگه هندوي جيجي هنا بنتاغون هي كونغرس هي وزارة خارجية هي آخر خويا بو قف بريار ناقشاي وديتن جو مصلحة أمريكي تهجاندن لدفر يعني بريد قوتن سي مسألة وان هون يكشي يعني هذا الأمريكي نا ينكشاندن إلا إيران نمين المنطقة دي داعش نمين جرى سريع سياسي بريف بش هرسيش تحقيق نبون هرسي تحقيق نبون دي استراتيجية أمريكي دي وفكشاندن تشيبو فإذا يعني جهتك تاني أف برياردا بو سبب إدارة أمريكية اللي بنقول يفكت وإعادة نظر تتكلم زابين بوشماني نمثلا بوشماني نلها فكرين بو إعادة نظر كرن توافق كده بشكل برانج كده هبونا أمريكي أنا ما يد بالنافي باراستنا نفطيده أفايا عنوان أشكرية للنأفي تبعوريا مد النأفي يعني نبارستنا نفطي تنية هبونا واني لشكري اللي بيشيا فان هرسي خالا خرسي خالي ما قلت لا يزال او خلانا موجودا ومصالح امريكيه في اليدين خاصه قل هاويردورا سوريا تدبين لبناني العراقي الايراني تطورات الشدبن يعني انا معقول امريكي صحي غايبا فقراوي مشهد بيت العقدان يعني ديسه اوراق تفلها هافبون واخر باش اميتش نسن نزيقونا كردي برزنامت قالك قوتا قوتشي ونقو نزيقونا برا دي أنا كسيدا نزيق بو هناك قو مظلوم عبدي بجارد دا خوازا نزيقونا دا جدية تشد بجد بدر بارده ونزيقونا برا أنا كسي وبدي دانقو قصدي دا حتى چرا دي كي چه بويان جهينا بجن قناغا قوتو بيجيانا بنا يعني رأي العام أكردي دخوازن إيرو يكرزيك كردي شبر بيشتفان بريني جام كتني وفان كارثة بسري ملتي مداتي تم دخوازا يكرزيت كن وأدبيجم كردك للدنيا هاد نافقوا سياسي كردها بيجي بيقومان يكرزي وتشتكي بيروز بهركز يو بخوازه يكرزي شبر لكن يكرزي جبوش يكرزي يعني يكرزي أجر نكارب أف يكرزي مصلحة ملتي ما بباريز أو أهداف ملتي ما تحقيق بك يكرزي يجبو حزبك معين يجبو أيديولوجيك معين يجبو سياستك معين نافين يكرزي تمام يعني أنا أمقش زانا بيشي بيجم يعني أف مبادرة تشتكي باشا مبادرة مظلوم كوباني وأنجوني بأريني لي فقراني بدليل بر مهدودي ومهدور نقاش كرو واخر نهر تجي على امرتي قلت يعني قافن هند في مسألة دي يعني قفتو قوياك السرفي لها امشي لسر تسكن المناقشة تكن لقطعا اف تشتق هاتي سر ملتي ما تراجع كيد وضعي كردي دي نبيش كتنا كي تراجع كي عفرين شو انا مدبي مفقرن عفرين كان فقرن عفريني ايبا باش انت عفريني دون أنا مفقر السريكاني ما أنا باشا بريد سريكاني دبون لا يعني تراجع كيد وضعي كردي كيبر برسيار دوفي تراجع هنده أم قاوا نقاش يبكن يكرزيا كردي شكن أنا بيجم شبو متاجري وأمش خلكير بيجن كي عايل وكينا عايل برا أوجي حقق الخلق صانبا لكن إما أمي هفدور وقتي أموان هفدورين في نقطة الزلال بكن شما في تراجع شبو كيبر برسيار دبرده شو سياسته هشت اف تراجع شيء ببد في او سياسة راوست لا حتى قوام كارم سر خالجي سر بكن اما كرتي بيجم انجمنا نشتباني كرد بأريني لفي مبادرين ري وانجمن تم ام بيجن ام
نبر پرسیار بوون دوان کاری ستاده اما باولکی ولونەوە لێ ئەمێ بە مەسئولیاتی خۆرابن گە ئەم چاوەکاربن بەرەوانیت بەر ملەتی خۆت بکن و ئەم چاوەکاربن یەکڕێزیە ئەو ئانا على الأقل یەک هەلوەستیا موقفی سیاسی کوردی لازمە ئەمێ بئەرێنی ئەنجومەن وێ دەوراخوا پێ ڕاب بێ تەفاسیل پێڕابێ ینی چژمە بێ ئەمێ پێ بکن ئەگەر هەیە ئەو نێزیک بوون چێ ببێ لە گۆری پێشهاتیان و ئاماژەین و نابەرە هەردووادیادا ئەدبێژم ینی ئەگەر هێوی هەبنت سیاستن تە بەحث کردوێ ڕاوەستن ئەم هێوی دکن مانە ینی ئەگەر هێویەمە تشکی تنە بە مەسڵەن ناکەن ئەم هێوی دکن ئەم سەرکەفن کۆمیتا دەستوری بریار بوو کۆمیتا بچووکریژێ ده و ئیرۆ جوینێخوا لە دار بخێ لێنە ده وونە ئیرۆ لە دار نەخست ڕژێمێ مارجێکدانی بوو وخوا ژە جبینێ بەخشا وتەبا شرۆڤەکارن سیاسی دەبێژن و نویساندنا دەستورێکی ژێ سووریێرە پێنگا بە هەر یەکەمەش بۆی چارەسەرکردنا کریزێ ئەv ئاستانگیên ku çêdibin li pêşiya komîteya destûrî çiwateyekê din bexşana rejêma Esed jê civînên komîtê çi şirovejêre tê kirin. Yani beşdariya rejîmê lejna destûrî de berêjî me got tiştekî baş bû gavek ber û pêş de bû. Lê her me got wê rejîm pirsgirêka deyne pêşiya kar û barê lejna destûrî wê pirsgirêka şer çik dirêj bik. Dirêjkirinin ji salhê wê re tedbîna aniha yanî wadayê rejîmê ev 2 sal ev salek ala leqel û firdin ber pêş der çi qasî dirêj bike jêr baş e ev reya me bû jî me got wê pirsgirêka jêr peyda ku îro pirsgirêka jêr peyda dike yanî tiştekî îro tarh kiriye bi rastî tiştên siyasî ne karûbarê komîta destûrî komîta destûrî wa tiştekî dine lê tiştekî wê tarh kiriye ana مثلا ارهابي ما مناقشه بكن مثلا ارهابي انه كوميتات دستوري مناقشه بكن مساله سياسيه بقى دي مناقشه كده يعني اف حجج قداتينا حججا دخواز وقت به درباسك ازي تشكي دي بيش كوميتا دستوري روناني اگر توافقك دولي تشينبا توافقك دولي تشينبا فان دولتي ايج خدي باندور برسكري كاسول بيشي روسيا وامريكا مجموعه سيتانا مجموعه جنيف اگر جارين نكرانا لسر لجنات دستوري ندهت ميداني تمام باش ايرو هات ميداني توافق دولي تشيبويه اگر راوستاندنا لجنات دستوري معناه انها كوكيك دولي هي معناه شو؟ معناه انها كوكيك دولي هي يعني ان توافق فان دولة او برسجريكي ناكوكيد نافواندي فيجي بكارتينن شبو هر طرفك ضغطي الطرفين دبكه يعني إيرو رجيمي ولو كري معناه كسكايك ستندي جوان دولتي خودي باندور حتى كفي برسجريكي حل بكن او شيء مقابل وتشتكي ذهب يعني اخر داوي دفي اف دولتين خودي باندور دوراك اريني فعال بليزن حتى اف كوميتا دستوري بريبهر ما في كردان دوی کمیته دستوری دان گفت دستوری نوی سوری دکو بریارن بیساندن کونو نرن کردان دونو نرتدنا و حتی چرا دیگه بکارن ما في كردان دستور ده بچسبین تثبیت بکن اما اموك انجمان حتىش ما بين برفاني يمكن ما في كردي بيجي كرن في الدستوري ده سي مسألة أساسية هنا إما بالنسبة للدستوري يجي ناس نما دولتي هوية دولتي شيء هوية دولة دو ما فين كرد بيكاتين دجي بس اي كرد واي بيكاتين ده هذه مسألة ديمقراطيتي مسألة ديمقراطية يعني معني ان المسألة ولا تجي مسألة ديمقراطيتي او جي ام بي معني افانا امي برافاني يمكن افانا جي بكن يعني نرجيم مع الاسف بشك مزنج معارضة جي خدي والذهنية شمولين والذهنية قوموية هنا دفكرن قوي نظامك بين سوريا سلطاك بدن قهرتن سلطاك بقهرتن برزقريكا سوريا حل نابه اف 8 صال دخوين رجان دنيده بدستورك ولو بس سلطاك بقرن شارع سريع سياسي يعني ناب شارع سريع شو وضعي سوريا اگر هركس دو سوريا دنجي ما في خوي روا
gelek spas ji bo birêz Nehmet Dawud endamê desteya serokatiya Encûmena Niştmeniya Kurd li Sûriyê gulgermin bûye gelek spas. Teqîneke navenda bajarê Efrînê hejand û di encamê de kuştî û birîndarketin îro teqîneke bihêz li navenda bajarê Efrînê li cadeya siyasî li berember stûdyoya 23 Rûda weke jêderan ji erkêra ragihan teqîn de rêya tombêleka bombirêşkirî bi hate encamdan di encamê de du kesan jiyana xwe ji dest dan ve dihan kes birîndar bûn. Sîmekê de sê baregehên hêzên pêşmergeyên roj hatin vekirin doşemê ragihandina leşkerê roj belav kir ku bi amedebûna lîwa Kamîran Dîsko alîkarê Jeneral Mansûr Barzanî hejmareka mezin ji fermandeyên pêşmergeyên roj lê bereya Rojavayê Dicle de merasîmekê de sê baregehên nû yê lîwayên hêzên pêşmergeyên roj vekirin. Di daxuyaniyekê de Ofîsa Jinê û Zaroktiya Nekesê tundûtûjî û tirsandin bi hemî şêweyan şermezar kir û daxwaz ji hemî hêzên siyasî û civakiyên Kurd kir hişyarî û zanekirinê ji bo rûbirûbûna tundûtûjiyê li dijî jinê parastina wê belav bikin. Dihû bi helkefta Roja Cîhaniya Tundûtîjiyê li dijî jinê roja duşemê 25 mijdara 2019 Ofîsa Jinê û Zarokatiya Enekesê daxuyaniyek belav kir. Di destpêka daxuyaniya xwe de Ofîsa Jinê ya Enekesê behsa vê rojê wate û armanc û ragihandina wê kir. Rêxistina Ofîsa Jinê û Zarokatiya Enekesê herwiha got ku jina Kurda Sûriyê karî bi tevger û viyana xwe hemî astengî û pirsgirêkan derbas bike. Herwiha dastan di qadên siyaset û rewşenbîrî bereyên şer de tomar kirin. û jina Kurd Rewşenbedirxan baştirîn nimûneya jina Kurd e lê ser wê yekî ye. Jina Kurd li ser dirêjahiya dîrokê raserî qeher û sîtemkariyê hatiye û ji ber wan ramanan hat bipaşxistin. Lê îro derbasê meydanên zanist û rewşenbîriyê bûye. Êdî rêbendên tirsê derbas kiriye û rêya xwe bo avakirina civakî dest pê kiriye. Di dawiya daxuyaniya xwe de Ofîsa Jinê ya Enekesê daxwaz ji hemî hêzên siyasî û civakiyên Kurd û çalakiyên jina Kurd kir, rewşenbîriya hişyarî û zanekirinê ji bo rûberokirina tundûtîjiyê li dijî jinê parastina wê di rêya pêşkêşkirina xolên rahînankirî re ji bo pêştevanî û pêşxistina wê belav bikin û pêştevaniya stratejiyên wekheviyê bihêz dikin bikin. û di encam de pêştevaniya jina Kurd da ku bi rola xwe ya civakî rabe, beşdariyeka aktîv di hemî aliyên jiyanê de bike were kirin. Kurdistanê bo herêma Kurdistanê berdewam e ku doh jî pêncî û çar penaxwazên Sûriyê derbasî herêma Kurdistanê bûne. Li gorî navenda hevbeşiya krîzanê herêma Kurdistanê ku di heyama 24 demjimêrên borî de pêncî û çar penaberên Rojavayê Kurdistanê gihiştine herêma Kurdistanê ku bi wê yekê hejmara penaberên Rojavayê Kurdistanê ku piştî destpêkirina operasyona Tirkî di nehê meha borî de ta weke doh gihiştiye 17,100 penaberî li penaber li her du kampên berdereş û guhêlan têne bicîkirin, herwiha netewên yekgirtî jî matirsiya xwe de xuya kirin ku eger roj vî awayî berdewamkê ژمارەیە penaberan nû yê gihê 5,000 penaberî. Rêjeya telaqdanê li Sûriya dû carî rêjeya zewacê bilindtir bûye. Lê Şama paytexta Sûriyê proseya berdanê ducarî ji proseya pêkanîna hevjîniyê birêve çe. Îro duşemê di roja tundûtûjiyê de li dijî jinan jê derên xwecehî li Sûriyê rewşa jinên bajarê Şamê di raportên xwe de belav kirin. Jê derên xwecehî li Şamê diyar kirin rêjeya zewacê bi hemî şêweyan ji meha dihan ya sala 2018 ta meha dihan 2019 zêdetirî 2700 rewşên zewacî bûn. Di heman demê de rêjeya berdanê ango cudabûnê gihişte 4495 rewşên berdanê wate proseyên berdanê ducarî li proseyên zewacê ne. Piştî şoreşa Sûriye û roxandina aborî û zêdebûna têçûyên proseya zewacê gihişte hejmarên ku mirov jê matmayê dimîne ku gelek jê xortên Sûriyê ji ber nebûna kar û netemamkirina xwendinê û giranbûna nexta zewacê êdî bi zehmetî vê proseya zewacê bi dereng encam didin. Niha jî tevî hemî zehmetî û tevlîheviyê hêjî têçûna encamdana proseya hevjîniyê li Sûriyê
زێدەتری 3 ملیۆن لێرەیە سووری لێ دەچە. نرخە لەیرەیە سووریە بەرامبەری دۆلاری ئەمریکی بەراوداکەتنێ بە بەردەوامە و ئیرۆژی لە سووریە گەشتە نزمترین ئاستێن خوا دێ دیرۆکە سووریەدا. لە گۆری مێدیایە سووریەک و ئیرۆ لە شامی نرخەیەک دۆلاری ئەمریکی گەشتە 762 لەیرە ji bo kirînê û 759 leyreyê ji bo firoştinê. Yek dolarê Amerîkî dê destpêka şoreşa Sûriyê de bê tenê 5 leyre bû. An gonha bêhtirî 15 caran bêhtir bûye. Bi helkefta roja cîhaniya tund û tûjiyê lê dijî jinêya rêxistina Revenda Kurdî li Almanya xuleka hişyariyê ji şaxê xwe ciwan û xwendekaran re li devera Wîsbaden birêxistin kir. Sêal Heseniyek ji endamên wê rêxistinê ye di rûpela xwe de belav kir ku di wê xulêde li ser mafê jinê tund û tûjiyê li dijî jinê dê civakê û malbatê de her wiha karê xwebexş û xizmeta civaka Kurdî heta rawestandin. Xwe li jaliyê hejmarek piswarin duan mijaran de li Almanya çalakin û kar dikin ji ciwanên rêxistinê re ku tev xwendekar û derçûyê zanîn gihane hatine pêşkêşkirin. Rêveberiya kampa Elholya bin destê pêde de bi dihan malbat serbest berdan ew jî piştî ku serokêlên Ereb ew kefalet kirin. Li gorî ku hatiye ragihandin ku qeseda 111 malbat ku xelkê beşerê re qane ji kampa Holê ew azadkirin û belgeyek û peywendiya wan bi Daişê venîne kefaleta serokêlên Ereban bû. Ji dema ku malbatên Ereb li kampa Holê niştê cêbûne çendîn car qesedê bi kefaleta serokêlên Ereb ew azadkirin û heta weke niha 2500 kes hatine azadkirin. Li Sûriye bi dirêjehiya şer dehema 8 salan de bi dihan hezar ji welatiyên sivîl li ser destên aliyên cor bi cor bûne qurbanî di nav dijî nêzîkî 3000 jin jî bûne qurbanî. Li Sûriyê bi dirêjahiya şer di heyama 8 salan de bi dehan hezaran ji welatiyên sivîl li ser destê aliyên cor bi cor bûne qurbanî. Di nav de jî nêzîkî 3000 jin bûne qurbanî. Li gorî raporteka Tora Sûriya Mafê Mirovan ku bi helkefta Roja Cîhanî ya Hilanîna tund û tujiyê li dijî jinê belav kiriye, ku li Sûriyê 28076 jin ji destpêka şoreşa Sûriyê ta niha bûne qurbanî. Di nav wan de keçên jêr 18 salî jî hene. Di raporta Tora Sûriyê de hatiye ku 21856 jin li ser destê rejîma Sûriyê an ku rêjeya 77 ji sedî hatine kuştin, ji wan 9989 zarokin. Li gorî raportê 1479 jin li ser destê hêzên Rûsî bi rêjeya 5.27 ji sedî di nav wan de 571 zarok hene. Li ser destê grûpên çekdar yên opozisyonê 1300 jin di nav de 433 zarokin bi rêjeya 4.65 ji sedî. Herwiha 1117 jin li ser destê alîne din li Sûrî hatine kuştin ku navê wan aliyan di raportê de nehatiye gotin. Li ser destê Daişê jî 980 jin hatine kuştin di nav de 394 zarokin bi rêjeya 3.49 ji sedî. Herwiha hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê jî 959 jin kuştin di nav de 303 zarok bi rêjeya 3.41 ji sedî. Serbarî kuştina 245 jinan li ser destê hêzên Sûriyaya Dîmokratîk di nav de 90 zarok jî hene. Herwiha desteya Tehrîrê Şam jî 79 jin kuştine. Wezareta Barvaniya Rûsya hojdariya encamdana êrişeka kîmyawî ji aliyê terorist û grûpên çekdar ve li Idlibê de. Di davxaniyekê de Wezareta Barvaniya Rûsya ragihand ku grûpên çekdar li Idlibê amedekariyan ji bo encamdana êrişeka kîmyawî dikin û ev çend cihê metirsiyê ye. Weka di davxaniya Wezareta Barvaniya Rûsya de hatiye ku Heyeta Tehrîrê Şam û grûpên ku bi komspî têne naskirin serperiştiya êrişa kîmawî dikin. Berdevkê Wezareta Derve Kazaxistanê navaroka gera 14 ya danûstandinên hestane eşkere kir. Simat Diyariyov berdevkê Wezareta Derve Kazaxistanê ragihand ku di gera 14 ya danûstandinên hestane de ve gera penaberên Sûriyê bo ser zêdên xwe û
داوین پێشاتین پرۆسەیە سیاسی دە چارچۆبەیە کۆمیتەیە دەستوریدە و ئەنسیاتیڤە لە دارخستنا کۆنگرەیەکی ناودەوڵەتیش بۆی سووریەوەی وەرنە گوتوبێشکردن. هەروەها بەردەبکەی وەزارەتە دەربەیە کازاخستانê دەزانین ku dêgera ئەستانەدا هەر سێ وڵاتên گەرانتۆر wê ئامادە بنون و نەرên نەتەوێ نێکگرتی و ئۆردن و لبنان و عێراقê wêweka çavdêr ئامادە بن. ڕۆژنامەیە دیلی میلیا بەریتانی ڕاگەهاند و زانایەکی رێخستنا قەداغیکردنا چەکن کیمیاوی دڕێ ئیمەیلێکی بە ئەشکەرە کردە ku بە کۆلینên تایبەت بە بکارانینە چەکن کیمیاوی لە بەژارێ دووما لە گوندەوارê شامê تو بەڵگەیان بەهێز بدەست نەخستن و ڕاستیان لەسەر عەردێ di raportanda nehatine nivîsandin. ڕۆژنامەیەکە بەریتانی دibêje rêxistina qedexkirina çekên kîmawî destwardan di raportên taybet bi pişkinînên taybet bi bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê kiriye. Rojnameya Daily Mail ya Britînî ragihand zanayekî rêxistina qedexkirina çekên kîmawî diriya êmaileke xwe ve eşkere kiriye ku vekulînên taybet bi bikaranîna çekên kîmawî li bajarê Doma lê gundewarê Şamê tu bilgeyên bihêz bi dest nixistin rastiyên li ser erdê di raportan de nehatine nivîsandin. Wek rojnameya navhatî daye zanîn navaroka raportên taybet bi bikaranîna çekên kîmawî dûr bûn ji rastiya li ser erdê ji ber dê vekulîn û pêşkinînan de çekên kîmawî hatibûne bikaranîn. Dema raport hatine nivîsandin destwardan di nivîsandina wan raportan de hate kirin. Herwiha zanayê rêxistina qedexkirina çekên kîmawî eşkere kir û got zanayên vekulîn û pişkinînên bajarê Duma kirin rêjeya bi karanîna gaza klorê 1 milyar nivîsandin ta az gihişte wê çendê ku were gotin ev klor ji bo pakkirina malan tê bikaranîn. Herwiha rojnameya Daily Mail ya Britînî got ku ew kesên ku bûne qurbaniya bikaranîna gaza klorê û birîndar bûne nehatine pişkinîn kirin hatine piştgihxistin û rastî hatine veşartin. Wek rojnameya navhatî dibêje ku ev e demeke û rêxistina qedexkirina bikaranîna çekên kîmawî hewl dide van rastiyan perdepoş bike. Lê wê êmaila ku zanayê rêxistinê şandibû hemû rastiyên veşartî eşkere kirin. Beriya demekê jî behsa bikaranîna çekên kîmawî li bajarê Serêkaniyê jî hate kirin. Ew jî dema ku Tirkiye û çekdarên bi ser ve êrişî bajar kirin. Lê mijara bikaranîna çekên kîmawî bi taybetî fosforaspî ku lawê Kurdiyê bi navê Mihemed yek ji qurbaniyan bû hate piştgihxistin. Bi tu awayekî welatên zîlhêz û netewên yekgirtî civaka navdewletî ev mijar behs nekirin. Bêvî em geşna dawiya Boltanê berê bi dawî hatine jî dubare sernûçe. Şanda rejima Sedxwaja civîna Komîteya Destûriya Sûriye vekşand. Sînatorê Amerîkî Christopher Van Hollen dibêje Erdogan hêla sor derbas kiriye. Teqînekê navenda bajarê Efrînê hejand û di encamê de kuştî û birîndar ketin. Jimare penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ji encama êrişa Tirkiye penaberî Herêma Kurdistanê bûne gihişte bêhtir ji 17,000 penaberî. Her şad ben.